سلام و درودی به پایان با کل مخلصان برنامه در شبکه‌های اجتماعی. فردوس خورسند تاپ خبرهای ورزشی را میگوید. آغاز میکنیم. سرمربی دسته ناپولی لوچانو سپالتی بعد شکست از دسته اسپارتاک با روی ویتوریا سرمربی دسته اسپارتاک سلام یا خود دستفشاری نکرد و این انتقاد شدید مخلصان جامعه فوتبالی را در شبکه‌های اجتماعی به بار آورد. ولی در نتیجه او حق برآمد. مثلا شما سرمربی هستید و وقتی بای میدید با همتای خود از دسته مقابل دستفشاری نمیکنید. شما را میشود حق گفته؟ شما را نه، ولی سپالتی را میشود که حق گفت. چرا؟ اکنون کلیسا را گوش کنید. بازی در دایره لیگ اروپا برگزار گردید و اسپارتاک در میدان خود دسته ناپولی ایتالیا را قبول کرد. قهرمانی دروازه‌بان الکساندر سلیخوف و دوبل الکساندر سوبولف اسپارتاک را در مقابل یک گل ایتالیایی ها غالب گردانید و بعد بازی لوچانو سپالتی با اوضاع خیلی عصبانی دستی همتای خود را نگرفته رفت. بعدا از او در نشست مطبوعاتی انتقاداً پرسیدند که این عمل شما چی معنی داشت؟ او گفته است که پیش از آغاز بازی روی ویتوریا با من سلام نکرد. اصلا وقت شما مهمان قبول میکنید محض شما اولین شده برای سلام کنی میروید، نه اینکه بعد پیروز شدن. او پیش از بازی 10 متر از من دورتر بود و انتظار بودم که حاضر سلام میکند ولی نه آمد. گفته است لوچانو سپالتی. به نظر من اگر واقعا سخنان او جان دارد پس او حق است. هرچند رسانه‌های اطلاعاتی روسیه با چند خبر این رو انکار کردند و نوشتند که ویتوریا در اینجا ناحق نیست، چون خود سپالتی در اول بازی با او سلام نکرد و حتی خود سرمربی اسپارتاک هم گفت که سپالتی دروغ میگوید. من او را در نزد هیئت ذخیروی ناپولی خیلی منتظر شدم، او ناآمد. از این رو من هیچگاه دیگر با لوچانو سپالتی سلام نمیکنم. گفته است روی ویتوریا در سلام نکردن با لوچانو سپالتی سرمربی اسپارتاک قسم خورد او دیگر هیچگاه با او سلام نمیکند. این اسپارتاک هم با قول چیتا شده همین ناپولی رو برید. با این حتی مخلصان اسپارتاک باور نداشتند. میدونید برای چی؟ اسپارتاک حالی حاضر دسته است که در دقیقه های آخر یک سو حتی بعد بازی بای میدهد. انتی رکورد مسی داستان در مقابل منچستر سیتی. مسی نابغه که امسال در PSG نیت چمپیون شوی در لیگ چمپیون ها را دارد در مقابل دسته گواردیولا تنها یک ضربه زد که این ضربه را در زبان فوتبالی ضربه بازگردانیده شده نام میبرند. یعنی یک ضربه که مسی زد از جانب بازیگران سیتی بازگردانیده شد. آمار مسی را در این بازی برایتان میگویم. از کل پاس‌هایی که مسی داده است 89% دقیق بود. همگی او 44 مرتبه پاس داده است که 39 تا آن دقیق و به خطا اجرا شده است. چیز دیگری که مسی را بیشتر با آن میشناسند این با اصطلاح دریبلینگ یا خودگذریش است که در این بازی مسی 8 مرتبه کوشش دریبلینگ کرد، ولی مثل که مسی برای دیگران در دریبلینگ خوب است اما با بچهای منچستر این چیز ربطی ندارد. از 8 مرتبه کوشش با مسی تنها یک مرتبه میسر شد که از فوتبال باز گذرد. 7 مرتبه دیگر توپ را از پیش پایش گرفتند. یک گپ را اصلا در اروپا بیشتر استفاده میبرند. از کل فعالیت طلایی مسی در بارسلونا خاوی و اینیستا را مینوس کنیم رونالدو بهترین بازیگر سیاره میشود. مثل که در منچستر یونایتد اوله گونار سولشر گناهکار تنها نبوده است. این رو مخلصان نه بلکه آدمانی که در فوتبال سر خود را سفید کردند نقض میدونند و تحلیل میکنند. پول سکولز سابق فوتبالباز مشهور دسته منچستر یونایتد اخیراً از منبر بلند حقیقت را گفت و مخلصان امیو دستگیریش کردند. او دیروز گفته است که دو بهترین حملهگر دسته ما یکیش 34 ساله است دیگرش 36 ساله. این شرمندگی است. من فهمیده نمیتوانم که چی خیلی ما با امروز رسیدیم. من هیچگاه نمیتوانم گفته که منچستر این موسم چمپیون میشود، اما گفتم میتوانم که آنها هم اکنون اندک خوبتر بازی میکنند، لیکن با فورواردهای 36 ساله و 34 ساله یگان خیلی شانس وجود ندارد. گفته است پول سکولز. این سخنهای پول روانه شده است با سراغه کریستیانو رونالدو 36 ساله و ادینسون کاوانی 34 ساله. شما اهمیت دادید که بعد آمدن رونالدو منچستر تماما دیگر شد. سال گذشته کم کم سیتی رو میبریدند، این سال یگان خیلی شانس نداشتند. اکنون مسی و رونالدو برای دل خود دسته درد سر میشود. رونالدو تمام نقشه‌های سولشر رو برباد داد و با قول سر او را خورد. دیگرش باشد سوی دیگر پاچتینو رو روز نمیدهد.
имрӯз рӯзи танқиду интиқодҳо будааст. дар ПСЖ ҳам Неймар ва Месси дар қиёс ба Мбаппе баҳои пасттар мегиранд. мисле ки дохили бошгоҳ рақобати алоҳида аст. акнун мардуми Париж камкам ба танқиди Месси гузаштаанд ва даврони мавриди интиқод қарор гирифтани аргентинӣ ҳам фаро расид. собиқ футболбози мунтахаби Фаронса Эммануэл Петти дар муқоисакунии Мбапперо баландтар аз Мессиву Неймар гузошт. ӯ гуфтааст ки Мбаппе ҳамеша эҳсос мекунад ки эътибори ӯ дар қиёси Мессиву Неймар дуюмдараҷа аст. Месси то вақте ки ба Париж омад шоҳи Барселона буд, аммо барои ман дар Париж шоҳ ин Мбаппе аст, на Месси ва Неймар. бо ҳама он эҳтироме ки назди Месси дорам, вале Мбаппе дар ПСЖ рақами 1 аст, гуфтааст Эммануэл Петти. ман барои чӣ ҳайронам ки мо бояд ҳоли ҳозир ҳамин Неймар, Месси, Мбапперо бояд дақиқ кунем ки аз миёнашон ки беҳтарин бозингар аст. ҳозир ман барои шумо мегӯям, Ҷонатан Девид аз дастаи Лил дар Лигаи 1 Фаронса аллакай 10 гол задааст ва дар рӯйхати нишонзанҳо якум аст. Неймар бо 3 гол ҷои 56-ум ва Мессии дастон бо 1 гол дар ҷои 109-ум аст. дар Англия бошад Муҳаммад Салоҳ бо 11 гол беҳтарин бозингар аст. нест ягон хел Роналду ва Месси дар рӯйхати зурҳо. акнун футбол дар кашфи ситораи нав аст. шумо исми Себастьян Аллерро шунидед? ӯ дар аввалин бозиҳои худ аллакай ба сабти рекордҳо шурӯъ кардааст ва кореро кард ки танҳо ба Диего Коста, Эрлинг Ҳоланд ва Дел Пиеро насиб гашта буд. дастаи Аякс мисли мавсими 2018-2019 ҳамакнун ба таъхири навбатӣ шурӯъ кард. онҳо дар бозии қаблӣ Боруссия Дортмундро торумор карданд ва ҳамакнун бе ягон мушкилӣ Бешикташро мағлуб сохтанд ки дар ин бозӣ Себастьян Аллер дубл кард ва шумораи умумии голҳояшро дар аввалин бозиҳояш дар Лигаи Чемпионҳои имсола ба 9 адад расонид. ҳоло марҳилаи гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо аст ва Аллер аллакай 9 гол дорад. Аллер дар таърихи футбол чорумин бозигаре шуд ки дар 5 бозии аввалинаш дар Лигаи Чемпионҳо ба задани 9 гол даст меёбад. пеш аз ин чӣ гуна гуфтем Диего Коста, Эрлинг Ҳоланд ва Дел Пиеро тавонистанд ки дар 5 бозии аввали иштирок кардаашон дар Лигаи Чемпионҳо ба задани чунин шумораи голҳо даст ёфтанд. ҳоли ҳозир бошад Себастьян Аллер дар рӯйхати нишонзанҳои Лигаи Чемпионҳои ин мавсим ҳамроҳ бо Роберт Левандовски бо 9 голӣ дар садри рӯйхатанд ва мешавад ки фақат атрофи инҳо ҳарф зад. дигарҳош ба ҳангомаву сару садо арзише надоранд. ахиран Карим Бензема аз як бори гарони умри 6 сола дошта раҳо мешавад. ниҳоятан қазияи бо Матео Валбуэна дошта ба охир расид ва мақомоти судии мамлакати Фаронса ӯро муддати 1 сол шартан ҳабс ва 75,000 еврои дигар ҷарима карданд. 6 сол пеш онҳо дар қазияи як навори хислати шаҳвонӣ дошта ки ба собиқ бозигари мунтахаби Фаронса ва ҳоли ҳозир дастаи Олимпиакос Матео Валбуэна тааллуқ дошт, барои миёнарав будан Бенземаро гунаҳгор медонистанд ва то имрӯз Бензема пайи кашмакашиҳои судӣ қарор дошт. ҳаминак прокурор барои даст доштани Бензема дар ин кор 1 соли ҳабси шартӣ ва 75,000 евро ба сифати ҷарима талаб кард. ҳабси шартӣ қоидаҳои худро дорад ки гумонам шумо медонед. ҳабси шартӣ маънои онро дорад ки дар зиндон пушти панҷара не, балки дар озодӣ бо баъзе маҳдудиятҳо ҳаёт мебарӣ. масалан Бензема шояд муддати 1 сол ба берун рафтан аз марзи Аврупову иштирок дар баъзе маросимҳову чанд чизҳои дигар ҳуқуқ надошта бошад ва ҳар моҳе як маротиба ба шуъбаи ҳифзи ҳуқуқ ҳам меравад. гол задан, гол хӯрдан, буридан, бой додан ҳамаш иҷозат аст. вале барои ҳаёти Валбуэнаро сӯзонидан Бенземаро бояд як ҷазои дигар медоданд ки надоданд. ба ҳамин тамом, то дидор, хайр.